Joj, Jana, nešto kontam. Evo moj radi jadnik od privatnika. Razguli se, Jana, po čitav dan dol. Radi od zvijezde do zvijezde za 500 maraka mjesečno. Osušio se jednako ko stožina. Nema ga kjer zašta ujest. A gledam u Rukije, ona njezin radi dol u Elektru, u kancelariji Plaza Gušću po Vazdan. Šćerka joj radi u školu, djecu uči. Sin im onaj stariji počeo u Telekomu doli rad. U BH Telekomu. I svi žive zajedno, Jana, u jednoj kući. Pa gema i mjesečno, to ima 4000 sigurno. I opet ono, Jana, oči gladne, ode dol. Ode, kaže, kandila se, prošao, kaže, odšao u vijeće. Da Plaza Gušću dol se njim. I još mjesečno 1000 uđe. Pa kako vas nije stid? Vaše oči gladne. Pa kako vas nije stid? Ja, Janica, ne mogu i mamiju hođi da plati. Ne do Bog da umrem, ne znam ko će me ukopat. Jo,